Savremeni sistemi video nadzora omogućavaju daljinski pristup kamerama preko mobilnog telefona. Izborom željene lokacije automatski dobijamo prikaz kamere broj 1. Jednostavno se vrši izbor druge kamere. Takođe imamo mogućnost upravljanja pokretnim kamerama. Ovo je sada lokacija broj 1. Pomeranjem u desno dobijamo željeni vidni ugao. Imamo mogućnosti korišćenja unapred predefinisanih memorijskih položaja koje ćemo prikazati na unutrašnjoj kameri. Sada ćemo izabrati kameru broj 6 koja ima snimljene memorijske položaje i sa ovog standardnog položaja izabrat ćemo lokaciju broj 2 i kamera će vrlo jednostavno da nam prikaže željeni detalj. To je prikaz i zooma i pomeranja horizontalnog i vertikalnog za svaku kameru koje imate mogućnosti. Izborom druge memorijske lokacije dobit ćemo sledeću tačku koja može da bude spregnuta i sa alarmnim ulazima, tako da se prebacivanje vrši automatski bez akcije operatera. To sve olakšava i automatizuje video nadzor. Ovde ćemo prikazati mogućnost zoomiranja željenog detalja bez pomeranja kamere, tako da možemo da vidimo sistem automatske detekcije požara, što je samo jedna od delatnosti kojima se bavi Lunatronic. Sada se vraćamo u osnovni položaj, memorija broj 1, i možemo da pogledamo mogućnost pregleda snimljenog materijala izborom odgovarajućeg dana, broja kamere, vremena i minuta. To ćemo pokazati u sledećem filmu.